жақсы жақсы. Мынау баға айтып бересің ғой, иә, баға. Цена. 1200, иә? Жақсы, ризамыз. Міне осындай орыстар болу керек. Жүрмішші ана кісіге бір. Ауыстырмаймын. Неге? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Чайларыңыздың бағасын білейін деп едім мен. Я вас попросила. Ау. Откуда выйти? Из Гранд-парка, что ли? Нет, из моего отдела. Мы же в нем не зашли же. Ну, замечательно. В общем, вы против закона Казахстана, правильно? Я не против закона Казахстана. У нас что вы так все криво на реагируете? банках написано. Я вам не говорю про банки, я вам говорю вот про визуальную информацию. Вот английский завтрак вы написали, вот. Көрнекті ақпарат қазақ тілінде И болу что керек здесь қой. непонятного? Мен түсінбеймін, мен орысша түсінбеймін. Завтрак деген қазақ тілін. Все на банках написано, все Жоқ, прекрасно. қазақша Завтрак это же- мемлекеттік тілде жоқ па не ақпарат? Сіз кімді провокатор деп айтып тұрсыз? Жарайды, кетесіз.